Adum 106.3 FM. Ebrason ese ye bonkomo. Sanse ema ye ntimi nhia ntena se abra enkomo bia ma. Na enei ema ya ba ye bonkomo a na enye nkonkonsa keke. Ye bedi nkonkonsa na ye mema ho nkonkonsa kwa be fa so amia won. Ye bonkomo nso a na ye hwekwa be fa so se ye mayi. Ya setena mu betumpon. Ya kwa yenim na obia nka ye nhye. Na fe yetimi abo aboso atai mema papa no achi ama mema papa ewo mu no enya ma papa aware won ya monkomo dwumadi a efra adom 106.3 FM medini ohima sachiwa ahwenepa akrofi ma me yabo asiedu medofoi na ahye henie menimse sabre o jojo wo ho ma me yabo a jojo no ho enyeso wo yare wo gye na ho me enti na me na mahempa bo akese no a mede yemon komo dwumadi ebro na wa wonim se dru yemon komo so se ya ko Facebook na bedi de etwaye ato wotimu say yes kokwa tuntum body a etemu akire wo ho animu wo ho Manchester no na Arsenal no gu akire etu efie ha ye de Facebook ko ho no mo a wo bete de make no na samwa edaba maso so de eno no bese age grawo na eho behia sawo ye oba utie bi uye agya na wo mama na anu ata ma omo tie ye monkomo so na omo afa pran na omo nyini a obi amfa nwo mani na enema ye fa seda no emma 8 pm whiskey de bia mekasa oba no monsan bo boro de ni nyina ye papatasini bebo de ono so no mpapa bebo enti wo bu anomade papa nemo na ati ampai wo whiskey papa ba ko minim 8 pm kan 208 hey eza weji ni din edaso a wo ho enti se wo ye wedding birthday party ana wo de wo ye hamper akoche wo bi na pese nipa kro hu se wo krom wani bia ya now the 8 pm whiskey ni bi aka ho wo hwa obre na bono nwotwe a na se kwa kopan nkoto kwa kohua nkotom de ani je wo mu no 8 pm to a enti anu ahwe chire kwan na wabobo bi e de agubo ebe wani so sa no a ebe tete akoboko enya watipaye bia afi kai se adumonline.com ehonum ena Ghana nsempa pa da che de be chire nkwada de nyina ewo ye ka Ghana ba kosempa de ye krogin ya bisam hu ase men's gold nsemi se de ye sha ase ba bia ba bedro Ghana ba bia mpuntu ekoso no ba bia omo ka achi entokwa ekoso nkonya ne alavanyo ba bia adumonline akwa ubenya akenkan na aboa wo o ma da menti ena yede dwumadie ebro na enefie ha ye fet blinks ni nyina Vera ewo ha obakoko adakabre ena kama meti o so obakoko modam ohu bi da dabi Vera ohu bi da dansa ewo hanom my friend Tundra ade ni tell me am your obakoko me hu mani break Wakaba and I mean you ba nchiwa abuna nchiwa eso ka ho bi abina ba me do reception wa to na me feel say young girl bi o I feel sorry jira me right so we try me say hey sister what ya there so nya me dey chair me sir any wasom me feel high effect before I fe ena mene asano me ensen ena edu nkomo na yasem a ene yedi ho nkomo ne sei oba bi a woni ebamu obi anante omukọ asori baako omuti area baako 7 years wo kọ ni fi oba yi kọ oba ma fie na oba ma eba oba ma na mohu ade efa watobi ama no oba susu kọ akọno aduane no osi niema sister enware ye nso onyanku nnuane 7 years obema no se ode ne ho kan no wanfa ne ho anka no wanka ncha ne se meware oda sister no so amisa se ubeware me ana ya ware ana wa amisa bida after 7 years or one of penny friend no se woni krachi minim se kam na mo hihya ware no si ye mfa ya no kan ye mom no si nti udi gidi anamo na ekwa awadiem o si odi gidi anamo o se anyo de fofora be kirem we di one na kan wade asem enti wo ware no sister wanka bede na ni nyina akiri me bisa say at what point and our relationship mu your ba our relationship mu your bema and what's so who status
some worry and no mujai relationship ni bu ho no mo a ukomu a wan kasa kura yo ba no wani na bibia so wompe ne daachen etibia I say friendship with benefits e adamfo na dododi wo na mota fribie obia ebra bi so ambeko eno wo ho na wo relationship no wa dwua de tim ne san mo ka ma obia hunu ni gina bra na eno ho nkomo na ye bedie na oba kwakwa wo moda meda pa no ho mama Vera we wa kwa baby o if you boko de nyame eshawo oba say pa say why be ma bone na be pie na be sati say wo sere na dem posi ya sati say so bo so de huncha o de me de acho o mpacho mbo o mpacho ni eje mu de acho Vera me bisa say oba wo relationship ma asama ente say ato wo de on kan stress oba worry so wo de wo gide wo de utu gide anamo afi wo bete yes o de oba bi akokire so wo be worry no asemi eto wa be dey me da say me cheche fo nyina mami go baby awo bi aye chia opa me say nsem bebre to me si ewo ya sitinem ana ya bra bomu na nsem ni bi wo ho a meka say na me yan so na esi because oni obi ewo relationship mo na say matna che ebia uko tisane na uka uko siniama uko ye aduane ne sa ne man na say nipa ne ntumi country we say sister me worry na unso ntumi mwisa ne say brother ube worry me a then it means as obi anam ne kwan what you say as obi aye ne ope because mo wo okay sa worry na eye a mo be worry anye ya mo be worry ena nipa no ne natna no one ne etna che one natna che nti bibia wo say onya fi wo hu no wanya wie ebikura na one ne da edeka hu wanya wie and ebia wa steady wa feel say onya the type a opese o worry nti wakan hwe nti wakan hwe nsafuo wakan hwe wanom ne nyina kra wakan hwe hu say ummoa no anase enkoyie ma no se mo worry a nti eyeden a obekọ for bi foforo ena wonso wo mu no wa make effort when busa ne mpoda da say bra obe worry me nti na won ne ti na dia nti na won ne ti say ekoba ne sa you should blame yourself because only obitina only be matina 1 year 2 years must be maximum so only be matina 2 years na say when to me and worry wa on to me worry oh so cool naturally say on so and worry because only about na 2 years down to me you also hu bia wo hu na bu so wo subaya wo hu oni subaya wo hu 2 years de hu ya no de be 2 years ne kra wa ya de e maximum se oni adwen foforo a e wo so to me worry o ana se wedu aware a e wo so aware a so be worry a e wo so to me worry o within 2 years me da se Vera na ma memra danso aso oni so your be ma aka our problem say my your protector hey sister when your problem and niam no so bi we no okokuma se aka se nyankopon decide gu ba bi se egu ohie ni nyina gu enti bibia bi wom na so sere na me hwe ne lipstick no na me hwe ne se na ansa wa be wat joja ubia no mami misa oba watimi ni obema anante 7 years oba no mpo wo oba wo se ware na woni na 97 years wantimi enya kokodro anje ho ani ambisa obema na wo kra wanka wadwe anche no se Jack baby ekeka ko ne eba ware ayenya ne yenware na time ko se oba no wo oba ono kra no ho aso se eba ware na na okay ohima medase michia ye phone na especially me papa or Canada Mr. Tieku I know say wo tie me nyame nhira and me papa ba ko no so London on dem papa kasa and me auntie sina me chia mu na London I know say me de me ho agimo
me chia mu na me say mu na mo tie me Mr. Apia na ya kan Mrs. Opon me chia mu na anyway ma me say na wo kan o yo ba me chia ma me ye boa esiedu nso ye da na se wo akwanya odi ama yen say ye mbra even though ni ha no ye mbra betina ha na ye so yen ye den yen kan ya dwe ye da na se na wo kan no so your ba na say when be my relationship mo relationship no from the beginning at within a month or two se be ma no oyobi a obetimi aware na ano no obetimi aware wa so because suban untimi mfansie enche obi wo ho ye pretend that said den kra na ebi a wo beti no ho asem anase before a wo be hia no no wo betete eniema bi about say nipa no enti first of all wo call relationship no ese wo ma wani ye den eda ho na wo ma wadwene nso ye den eda ho se wo ye oba na ye be ma wontimi ntina wo ho so se like say wontimi ntina without be ma na e den a nipa be ba be propose a kire and the fact so nipa ko na ba be propose doesn't mean say by force I was so worried. Na ye Ghana may kura proposal no pone de wo he. Okay. Abrafo na de fra wa ebebu nkotoje. Abatonyum. Ansa na bonsa Ghana ni be ma yare sa na hwehwe ni wa seso de. Wa seso ejai kura. Wo to say bia ye ha say no de obi hu obi. No ka so ebi ohima manage ho anase say ya nipa no automatically ofane so opemi obe ware me oti ase but telling somebody say open no doesn't guarantee say nipa no or ware we ni afa na mo hia enti mpo sa rabai so be ma no ka se me pew mpo a eno nche say ni kwan so odi na to 7 years and what's up with the and no body na kokoshem so ti ase bi kwasum there be e was say moye endanfofo wahu endanfo because endanfo ni ma fe na wo ba be steady nipa no wo ba be hwe say oye nea wo betimi like ene natna na ono so ebetimi ne watna na se wo hu se muntimenti na enwa se wo fa odi ahopepre ebi a maka akire ebi a menamfofo ware jame ebi a me maame no put pressure on me enti se ne tie bia no mete be ma ne so eyo enyo mete ne so obi nwom papa mo boni mo na woti oni pa akono so eyesa be ma bi wo ho no opedfude ebinum hyeda yi sika kra se bi okafra che kokwan ho ekofa oba na kam to say wo do ho akwakoto no ne so free bi kra pam kra wonko yes and yet so dey exactly so ti ase enti wo oba no ene wo say wo ma wadwene mu eyedu se be ma endu ye kan se pempen so be man be ka say me pese me ware esun say me pew ena me pese ye nware no no so bisa so be ware me ana eno no na kire say modum pempen so a mo kekako bibi mu na majority of say man na mema no obi ka obi hu so hu ya mefo mani jo hu ape na we take ni say oba ware entu be hu so ho house wa ma me broken heart enti broken heart bebrebe ni unnecessary broken heart because one ape exactly into relationship ma I don't know me that is me my opinion and no so ye futu na adisia wahu because of that means say me relationship na say ekoya warrior praise God and koya warrior me hu ni say Bible say all things work together for our own good to them that love the Lord. And to say eba ne say aware me de nyame ase anya aware nso na say be ma ne twe ne ho ana me hu bibi na wo say me twe me ho a me de nyankopon ase say wa ma me hu na ma twe me ho yes we break relationship better to odo ho be kwa akosha aware mu ansa na we break enti oba be man say wo pe ana say onfa wo nkonko kire na busuafo ebi kratimi say ebi timi de wo ko kire na busuafo hu wa pe osima ye nko na me nko hwe we busuafo me danso a wo ye me sa meka tro say bra to bo ansa oti ase me njeje aware me njeje wo so afi na wa hu me
den na hu Yen na ni mo me ho. Unim wo me ho a. Wo hu me ano. Wo pese me Bi na dey convert bi so. Aha. Enti metu me bo. Ma ka cho so nso to bo. Ebe ya me ma yen keka kra nkyere nkrofo ansa. Ma yen ye den, yen tu ye bo na yen steady ye ho. Yen fa mpai bontnet entire chire. Na yen hwe na Nyankopon ye den ewo mai. Se wo tu obo abehu se within a short time no, utimi hu nipa no esu. Ane ne ban. Inti le basese otwe ne ho kra na enye wo ya bebre. Medas ma men kominua ba benanchiwa ho. Oba bena yen hwe obi a meneno ewo relationship afa be wi chire no na me madwin de ye twempena be sa wono onam ho no obi abisa no esengere ba onye dobure se de memi hu no uyo oba na wakosa tibia no afa wate se wodo oba foforo akosa obewa no wo sa oba no wo ana ne no wodada de na wo sa oye wo anu ansa so beti ase no akwakotena ba bi na akwakosu Fien so ade akonkwa so mu anasade na wo sawo ye yo menua ba medase ansa na me sha ase na me de nchia e ma me sofo panyini mo asori ben Faith Mount Sinai what's your idea brofo enya sem kitwa e twi basre Prophetess Faustina Dramina ene nikunu Pastor Eric Dramina omo e wo Tabora alaji okay ena me maame adwa kunadu ebiem enkoma medwumanfo a omo Botiano Health Center ni titru ni Dr. Philomena Bonsu eni Alaji Isa Adai Botiano me pacho okay mate Minister ho sawo Mr. Penyim Dinich okay yo etie hwe nua bai so say di ode ne kon akohyemu yi de e wase yeti ase ne say enye relationship bia na lead to marriage enti se wo wura mu a fa hye wutiri mu se ebetimi akoyie ebetimi nso agu anya aware akura atumigu enti se mpanatwe nya de waka mepe umpo obi kra ne yire timi ware be 50 years kura timi side enti wo de kono emfa hye wutiri mu se eye positive nko an ebetimi aba negative nso betimi aba na what relationship mu 7 years when to me emisa be ma ne say anye bia papa be ware me ana se won ware me ana se anamo ayetui ye de kwa kosisen me hunu se oba no so kra na onye ready se obe ware se na adwene se be ma ne be ware no kra na adwene ni onyini nu se ye ware no ai efisa 7 years bibia ti mi ba wom enti se bi o wo mani use machine so na se wo use sa 7 years na se ebi opese o yes akode ne eno no mo ye ne sen yi wo come dey kwa be 14 years be 14 years aya risk and I will take it 7 years dey me hu ne se e wadodo enti oba no animu wo na nanka ye dey e wo se obi sa brantie ne se papa ye kwa akosi sen hu ne gina bre wo relationship no ebetimi aba se obebisa no krampo no waka kire ne se bi anka obeware no se eye no kra na se enya no kra woni ni panen nam no se an obeware wa e wo se wa wutimi essence ehu se ade abrantie yi kan oboa enya no kra ni nyina wo se nia asetena netie excuse me fi se woni ni panete na niema bi enkoyi a hunni suban ni ye oba bi enyini a owo ne tirimopo adwempo bi bema onya ya nkobeware ne mfa tenten ne kase nto nkyɛn no o bema su bi a nanka open na wo relationship no mu abehu sɛ enye su a nanka mepe no nie no kwe ɛna sɛ wo ne natena 7 years na wo a oba no kra wo hwɛ na wontumi nware na enye compulsory sɛ wo sɛ one watena 7 years enti ware no na wo kwɔhya aware mu no hu sɛ wo eniema bi nkoyi sɛ ne omukɔhyem kura betimi asa agu it is 7 years na ɔde ɔba afoforo akwa wo sɛ ohu sɛ bɛma no mpɛw sɛ ye mema bna ɛbɛya me yade na nso meja na manakɔ efi sɛ bɛma no ɔmpɛme na yenso so kra sɛ de 7 years kra wa ma wahu wa fe wahu ho ano wa nware no akwa akɔtete wo meboa ebi nso ana o ja me no kra bɛma bi bɛba me kwan bi ba bebie no sabre bi ana o yesi ne hu di sɛ
osumbo say relationship igu a obema foforo ba be family na oba bia na wo saa ade no wani mu won say wo ma bi wo hono mu a fo se wapem wenu kura na ofa no feel say watu ahum enti wo hu say omisa no hanso na okwa bi say no ka say onware no nkwa na oye ne ho den enti no kura na say okunkun ho saa oba bia na wo saa ahonimu no anasa kokoduro no say ojamia meko meso me hwana mempa meja yako oba bia na te saa maame enye oba bia ebi wo ho ayetimi sua enti se oyo obi a otimi ekenkan niema no hwe abrabo ne se ne esi koyi a obetimi esua bi obi so ho a woni bi kra but nkranhye eti se de ye enkom ye bonkomo yi ye monkomo so na wo tie bi na wo so de bo wo ntema no sanse yesi obi ntumago a woto aguo no obi ade foforo brand new second hand girl obi nyom mame wo yo ba senia wo tie bia se wo ye tietia se wo ye tente me nua no ma mu ntie me senia wo tie bia no nyankopon hyeda bo wo special wo sombo enti e ma be ma bia de obeye ne ma emu abomfia na wo mfele se waja wo nti wo nya bi emema bebre wo ho a wo ja wo abenya meda se enti na me bisa question bi se emma nyina na wo akokodro etimi gya ne ho so ese me kra be ma meja wo me hwe wo suban a enye be ma me mpe be ma wo nipam kra na ne buafu ontimi hye na bufuo so aba ma bi woni ahoseso wa bufuo so ade anya krom kra beti na wo ko manyina na wo saade no se bra me ne watena and who say o kasa bi sa say obema no bia na o so wahwe asa ma de ye nso nhwe ma nyina na wasa kodo ni so no susu ni obema na nam no bra mo twempana no obe steady obema na hu na ompa wagyae ana me da se enye ma nyina oba bi wo ho a o relationship mu enye ye brono ye titino ye kekano ne ye tiny ni nanso for her to stand up one day obeka hwe ne say bra ni awo ye no suban binti mintu min ware obi oba bi wo ho ni sa akokodro ni because of Felice oni not Africa no ko fa foforo ni ameko fa nsama ya omutai ka ni ameko fa ni kra no so minim se ne oti nti wo de ma mentena ho de ebesi bi ade bi enyo oba bi ade timi yesa it takes a bold heart I just said your work akokodro e no betumi agina waka cho se bra mentumi ne wuntine biem and emma omum pa adwuma no our relationship na enye seden obetinem kakra obedienti because onim se okono onko ye hwe te se ne a otim sesia na onye hwe no onim se okono sa onko ye hwe enti eni obetena ho sa because be man ne koba onya kakra e the man and kakra na the man ne kwa enye enough ene na ma sikafo mema bia bizu omoyere no no kakra na the man ne kwa enye enough anka oba no sorry ye epie kokope bibi ton ya anka at the end of the day obema ne kwa bebu no because onim sase wa mawa one kasa obetumi provide for yourself but ebi mumpe ni ade emma bebre nyema nyina emma bebre ade emma omutumi tena relationship mu ma ekuom ebi wu emma ekuom obi wo a onwu kwa otumi nya yare psychiatric hospital emma ne do obi wo a instead of her to leave our relationship no move on with her life obekompaibo obekwa ko peso bia ya kwankyera man sane ebe ya our relationship na ekunu no ebe ya adwuma and at the end of the day no onya hwewom ni obenya wom no na twese nka ojae ya ebi kwati mi didem enti mai muma yempa adwuma nye yempa bibinya yen sorry yemmo ye ho so because awo ye adwuma adwuma no enye waye o kakra na awunya no be ma ne ba no hu se uwo bibia ofere o yes adwuma bone kurente se krono sorry enti oba obu ofere o because on him say you don't depend on him
Oche ase e man na omo ntumi nka se bra me ntumi nware obi o no eye omo a omo nya adwuma obi ho nya adwuma be man nware no te ne nchen because oni dan oni score dey high dan and onye na dwen say obepe adwuma yi nti obeti dem sa ma memra menua bada so asa wodan so a Emma so a ya bia na ono mpo de akwadane aware ade woni sei obema ye wonyi wote ho Emma ba mu nti wose nkwadaa ni nti yemfa nkwadaa ni nti na wade ase nwunya nkwadaa no munya bisia asem say na ya na ne ka bits dice na some say no ase wo ho say o Emma do so sen Emma nti ehye Emma bebre etim sa aware enkoyi o tete first of all as a woman e say obisa ho say den na meye nti a ebi amaware no enkoyi Emma bebre bia omo nkofie because of wo oba no o attitude a we de kire no e wo fie oba bebre nso Emma be ma bi nso go through sa wofa bebia ha enti be me bi nso ani nji because of a bia senior obafia wo oba no hey ne sa ne ma enti ansane se obeka so okay me tete me hi me yese no enyema ni bi wo ho a started from the beginning of our relationship by yema ya dream back to beginning of the relationship no say who say ade no started from then and started yen so then na ye fa is it because wo power re ni nti no ka wa no tu mu e man bi won so a ya na joystick no enti se watimi aka dey enti ne se watimi aka wa no atumu enjoy up to now me dey me nka say free mu because who be free mu no ni awosa akwa no say yesu ben bi na won change ya it can be say besa the same thing. Yes sir, who oba no say free suban asesa relationship na yes sir emunye de wani nji ukunu so ani nji a esesa motna Jesus actually ban yes na wani nji and as you end up changing from one marriage to another. And our problems be wo ho nso aye bibia mu betimi atena se asolve ahwe. And so be wo ho fo so me too big. Ote nya make na se me jaye a menya foforo. Saa de ne hye ni ba me pray. Well, me jaya Vera. Oh, after all, me jaya menya foforo, me jaya menya foforo. Send na Vera e kasa so Emma pe adwuma pe se. Oba bi wo ho is true, oye na adwuma. Owo ne dan, owo ne car, owo ne bibia. Nanso enye no na ma na ne gie. Nia na ne gia se obenya be ma odo no. Enti so pe be ma odo wa. Be ma ni bi wo ho obeba. Onya papa. Enso sane bi awo no obedane no kakran no otimi yeyi eden ema wo. Obi nso wo ho a opa ye ne den. Sane otia onye no. Why sense to bre banche. Wahum. Oya ne den. Emen. Wahum. Enti no sawawo na se bi a for you ne bi kra nkola ni susua. Wahum. Sa oka se wo jaya ware a ebi kra na wankasa no nko a ntime nhwe nkola no. Wo be wonsa ware jare nti e man nkola bebre eye wayward enti no e was say wo di mpaibo etaye akiri. Na wo bon mpae e ka kire Awurade se Awurade ankasa e ma unyansa Bible says so bi hia nyansa on bi so no asafo Awurade enti Awurade ma me nyansa metime di aware because wo nyansa na se nyankopo nyansa wo so a utime di ya ade ni na e kire wo ne awonye emra e bia ni ukunu no kra bi wo ho a wa bo be me bi wo bebe fie kra wa bo dasram you know asai owie so wa sa fefe egu ho ne ade ba se wo akoma utime epai aboa entete akra de eyem ntu bon se nkakra na ade mpai bo ta ya cheni nipa no timi sisa obi nso wo ho nso a opes otimi yesa send opeso otetewo na wankasa kra ofia aware anim eno e fra na obekọ akọkọ
enti wotimu se papa yi na ni da ho pa wo be hwe wanyi oba bi nti na oye me saa wahu enti wo be on se brown ne na bre ene ye ka asitra ne na tena ebi atam kra hu no oni bi kra time a ushia na oba ma bi pewa saa bre be ma na ye sister ama wo kra no wanye den wa anko sese no wakwa hyema ama one wawo baako mienu miensa sorti ase manso de yenyi ni na no na je say ya ho ofeso nso ye den ti ya ho odin so ti ne ade enti no e wo say before abeka so ntimi sorry men sorry prekopo yo ba na se wa ware na se o tete wa ware ma men sorry prekopo nka say me ja ware men tina ho enkowu men tina ho enkoye rather no make yourself happy ebi ne say ignore near maybe I for say bema no oh yeah ade wo ka onjai wahum enti no nyame bowo e no bo no e na maba na mabe hia wa asase so fane se wonni e wo mu se bible say oyiye fi emema mfene ne ma se won hia bema na o ka be den oba bi nso krat mi wo onya kunu kra no ne natena so ti ase enso no depression krat mi the same panel so call mental home. Enti sa wo bi na wo ye kan say ma wo problem a tenase na fifi mu hwe ni nti a sa problem na ye den eba maybe they may encourage you say fi aware anim because any anchrophonica me nwu me de me fimu me de that kind of thing wo fimu no wo nim ni a wo be kwa ye den e be sa kwa hia baby kwa ofri je awade na always say yes when sister yes baby obeja so that's so exactly me that say abena the adru ni o it says me ni ama no mu tie bia ye monkomo ye bota ye nyina ne say ema ye behu ye mudro ye behu bua ye som ye behunu kwan ye befa so a he mema adwen kakra bi o se de dane no kitu bi se wunyanya fela no wota tie ye monkomo na Mami Gold Mami ye bo asiedu wota tie a wobenya fela no nyina na nya sabi odi kwa akojujori obema no wodi siesefie obema na nkasa benya somdwei obema no na sombedwo no enti ne bibia bekoso na afa wu oba no so wanya asomdwei so obema wa asomdwei na oba wa asomdwei a etetemma efie dwo a eteten kwada no eno ne direct kwada no sanse se ote wona kwada no wo ho no ne maame ne papa enko wo mu ni di wo mu atem na obi abu ni yonko a akwada no se ye abuse oba na sa obema ye didi obi atem wo hui wo bi bo fefe wo hui akwada bi ni papa bo fefe nti opese onya that feeling how does it feel say na ya etie nti no so be kwakoto nsem enti yemo nkomo enti echrechew kwan ya be fa so a wo de be bo wo bra teach you ene emma women empowerment ho hia pa abena nchiwa ewa hanom ofri botiano ne baye botiano health center botiano din meka wa sama cho Mrs. Tabakro mu afoforo ya bre papa o hudino me start here as mete Botswana na say how dey just say fa lupre o se aka so konso na me bibi say ni ho sacha ma o de kada no me mama je na enyu me na mdu wa besi ha no aha enti say ya yema yentimi nka say e betena say ayen ware ye be ware enyo baby abota ni so kwa warriors no kwa kujai na mom at what point now your ba why you mistake na wie obi tie why mistake na wie oba warrior be ma na so ne oba ma hyehe ho no ohunsu omu no ohunsa onye nipa ogina asam kra de ye bibi owom sesi a wo tie nkomoyi agien ene wonye na fie nwo yo mama me da ase ni atia ne se Ghana hatitru eya din se obi betu fu se koja ware eya din pa na me so enya de meti bi etu fu se koja de ma ebidaw but sa me de me ntumi nye me bo aboso sa de meti mi aya ne se me hye wo nkran na mo wa na wutu uja bitu na wonim se ne hyehyew wo se uhu se enye obi na ye responsible for wanijie
wankasa na betimi ama wani je hyewa wonsem you wankasa na we are responsible enti eniema na ekoso na ema wani nye waware mu no wo sinto na wo ho no wo so so wasa wo hwehwe na wo siesie no na bema no so wo suban pa a wo beda na di no ebetimi amasuban no so ayede asesa kakakaka se wo ya so na nsesa jiwani eniema wo be ya ma wani age no ye yi adwendwen no eto nchen if you say nipa bebre enam aware relationship nti omugu psychiatric hospital enti enye na emmodam wankasa ye de bema wani age na yire wo ho na wo de aware no papa na ewo se wo ye wo mu no yire wo ho na ye wo afam de you if you say dama obia bebu na konta enti so no no de o se na akwan no on fa sene etene na jai no if you say why ye wa fam wo betimi aye bia na wo so hwa so na ne eye no wo so eye na emom se meka se jai die the best wo betimi aye ne se separation kakra betwe ho kakra bi ahwe se ebi a be ma bi o aja no kakra no wa hwo wo baba do obi se ho wo se wo nkwoche obi sha wa asem me na me dia me ba asem ayi sister ye wo be hwe so ma me kakra mpa che wo na ma ba beto ama ade so okay and over support wa ha na I think say now beside us nipa no when you jai when she and I say to say when you jai like why bibia when who say wapem you know I think say so you need obia say na sister ka no why advice so ho for advice so ni nema bibia ntimi anye den ntimi anye wapepre ho that's the way timi akojai dia ni ameka ne say eni da so ho ma obia aha enti no bompa e che nyankopon say wo sign enya another relationship a say ye sister or him e ka no da bia say wutie Tuesday bia tie ye mo nkomo ne ye ne wo nye nchechire sure enti nchechire ne koso no mistakes be brave wo ho a ye ne ye de kwa aware mu sa mistakes no unye biem so when ye jaya wi a ene mesrewa make sure say the next relationship and as the next marriage no obebo aboso na se ne tie bia no watinem because yes sir obe jaya na u jai ko well by the time I be obe transit sometime ultimate now say ade bia me relationship we am jaya pa de na nkan wo se me jai because ultimate said the next one e bia wo ko mo no kra de ufri chibuku bibu o se ofri so ani akoto jem obi anso fa no a wo firi mu an okokoto jem o se minimum ka me da mi nso mu sa wa ho enti ye na no ye me ma ye mpepre ye ho enti ki decision bi because one emre ni ho mo no nso a especially mouse ye ni ya ho ode ni nema be ma kra do this 60 70 ko wo sika nkwa de obetimi aware young girl ba wo ba nso e be from arenga ubani atudi we area ho arenga ya monko de ye bobi na ye kan ye serial enso eyani bresem ade ba ko hayen pa ekum ni pantentem so what relationship na wani nya na se problems what relationship no mu so wan hwe ya sa relationship no ebekun waja bibia wa hyehye asasi so enu nti ena ne ye nua ba yi de wafam ye mpese ebetu ye mu bia nti ye de aba beto ha no mu aye dwudwam bibi ntira na kepese de ne ba studio na ono ankasa bebo na mane ye free ye topic no ho ene say who relationship mu a edian questions na was so ubisa at what point ene was se hunu ugina bre nipa ne kra be pew no monam no yenim se relationship bu ono mu a start asadamfo ya kotwa bi na be yani so obon se na shewa na fast ya be girls boys and girls nso ne yanyi ma me fa papa for se me boy no boy no why nipa o jira we o no ya boy ene man pani bia ni jira ni mu ye di ko boss e da chi minya girl
boy am fe pameto bia na mi se wugina wo pege We boy no apege. we are boy no apege man bi so kasa na girl no ha me na girl no na okay am say we di for o say ade na am na okofa girl ye de at your age o de girl ye de o here woman enti ye ka bi ne de ye serious na so hu hia oba wani obema 97 years obema na ntina no ankasa me ware oda enti wanya kokodro akofo oba foforo se wei na mse me ware no wo ja me ho wasna makasa me ware o ampa so oni woni aware nkomoda eya den ena oje oboso se ma mi ntwa free ha. At what point in our relationship mu a e was so to me bisa questions efa aware ho say nipa no or your bema or steady also was steady no. At what point e bra wo wagye na dia wi hu say we do oba ware me a mepe ana say wa hu say wo kura wunya obeko. At what point na wo so bisa na de dikan kra na is it necessary and de dikan hu at what point na wo say ube bisa nipa no masa say ya ware ana say ye den tamben ya bra all pewo no na be bisa say e wani di agi me hu sa no person ware me ana say ye nhyeso keke ana say wo wure mu no ana ye nhyeso ho no zaka so de ye nhyeso ho I know my backing focus. Oh, my backing focus was so. Was it? I know do Nippon besides a sister here. Was that Nano can boss? Oh, Minipa, madam. Oh, Miss Minipa. Hey, Minipa, Minipa. Mini pana make an estimate me na home ba be 30 mini pana ko twane so mini pana one ebo mani chirim enti at what point and I was say wo your ba ye sense ye mon komo ye ni so de hunu pa ye man nti e man de omo anom be pay nti omo no hu time was omo bisa ye man no e breben and I was say ye bisa na ye hunu ye status ankasa yo mami media me no nantina edru be afe na wonka aware ho asem a me a mebisa efise me hwa ebedru afe ne de anya wahu me kakra me so mehu kakra ase empo ye aware ne men ye kora menim se ye hyehye akwa aware apart from that no me ne wonam na mehu se usuban no ye dane eno so na metimi abisa bia na nru afe no sebe ya mefa me ho adwene ntam nene na ma o wa no ko ba foforo bi wan sana say brai opa che say to da suban bi utumu se wo twa ntro aso ya a player bibisa utumu se asem o ka kire wo yo boa pa so be ne dai some ejidi wo krom ha de ni nyina na apre no kure wo ma sanka be chew asani bu o kan na wo ma na dance ni bi ka ho ba onim se oboa nti wo se obetimi aya ama na broso obetimi atwa ntro ne kakra ba edru bebi na mi hu se broso na enuru afia mebi sa woni ntem na mandwen ama enuru afia ansa na watimiti kita ma ahia na ono akogya na ya no so de ya pa nti medical ya jawo na ya wo ya man yensuase yesu be jai nye de bia na jai oba I was so timi jai bi ese oba jai oba man de eno na ebe ya na ya pa ebe na ya sawo enti oni oba man na tena no ache kura no I was 1 year utimi bisa ehu status yes na ye bisa no ko a anaza was action ka ho action be ka ho ba ni nyina won se eya na montuo enti yefi a na yakobi enti se ne ye shaase na etie no enia ma be kokọ nanim kakra ye tra afi namfo fanum kekenim na yakọ anim a ye de kwa aware aha enti ye dru sa point na at least o mie na no kra mitimi bisa so wa also ode action eba nye de bia na abetwen ama obema no de aba na wanka na nso wo kan ye oni obema no te wo no me ne tena ye wonka aware asem da sister wo waka na wan fiu
ebi kwa na otwe ama wo wa beka wo waka na wonim sɛ nyankopɔn bɔ yɛn vera me ba wo so nyame bɔ yɛn yi wobɛtumi ayɛ ɔba ne ɔbɛma wo nanso wo na wo initiate bibia naturally sa na ɔbɛma no so bi wɔ hɔ a sa na ɔte deɛ ɔbɛka bia ɔfoa so osom bɛ ɔno ankasa no asɛ bia efiri ne ntitie mu ana sɛ bibisa no onye initiator onye leader enti wo ɔba no na ada ne leader enti de bia ne ntwɛn ma mɛma ne nkasa ɔmbɛ ware yɛn ana Debbie. say was there can be Any kwan say a train because nipa two are there and nipa one na a build relationship and she say be only be matna yen fan say ono no be pay yes and I'm 1 and 3 months a betrim mo 6 months aba ti sani ana kanu abena kanu mo keka kwa mo 1 year ontumi nkanhwe nkyerɛ say bia me ware ana say bibi nti mintumi ware nti yenwo ho na unya obi a mema be break tai kasa meboa mema ne bi tumi kasa me de me say me ye we nti say me nya sa de ni nwie ya sa be ma no kyerɛ sɛ wo ware Oja dan kan ne plan ho kan kyerɛ say me nware but abeka ebia me ye me project bi nti just my me project na wi ana obi kwa beka kyerɛ sɛ okɔ school so no boa I just am a way school. Bemo beka cho say oye bibi nti just a we saa de no. Ana oba obeka cho say enya mmema nko na ka kyerɛ ma eye both sides. Oba nso obeka kyerɛ bema say changes a mesu adwuma wi ansa na mapene forget it. Adwen foforo. Oni obi wo ho. Wo hia obi na wa ye ready aware. Oni obi wo ho. Wo hia obi beka cho say wo de China me wie nea me ye na me ware say me nwie ye na say unya obi nso a ware no. Nipa oba na bema beka cho say unya obi a ware no on ware enye so on ware on pe ho adwen hyɛ dani ne tiri on pe nti uni ni ti bema bi wo ho a oni oba na ti as ne girlfriend onye so omuti fie ba ko bi ati ne fie omokoba but onim oba na nim say ne boyfriend and abema ne so nim say ne girlfriend but trust me on penny ba ko kra bibi ntia odi bibi so ade so odi bibi so na ade so because on to me nsimu nkan kyerɛ say sister men pel into yenja obi ho asa note so why was sunsumabo enso nkan kyerɛ no ne wo ho emema ye emaye nti yankasa na we say ye maye ni eda ho woni nipa nam se wo so wo betwem na ana wo be relationship ma kyerɛ sɛ wanyi nti e wo sa wo ma wani eda ho enye obi na be decide ama wo ma wani da ho say nipa we ya me ne nam yi obe ware wa wo be hu nipa opese o ware oni wo relationship mu a opel so obe ware ana so opese mutu aso no obehu from the actions obehu from the kasam obehu from the nantie or the what kind of plans ho enye obi otumi bisa say enra na so yare kosawate mi refi oboa ompel enra na o girlfriend yare enen na obebusa ne say ana say o boyfriend yare enen na obebusa ne say kosawai my busy ade bi ye busy first chen what you say me da say na catch say me mpel ana ntwai ma ne nkan kyerɛ fa ho adwen me da say ene efie ha ye de na nkomo no me de pa san say ye mu bi bebre ye mistakes broken heart a wanya nyina ka ho ena wanya sansa wambisa questions a na wo se wo bisa sana wunim ana wunim no ena ma basa no na ye mon komodwumadie enche bia mema okwan ama wabam na so de wadwenkyere aba ena afen so Facebook comment no keep money flow mane nkoswa na emra mekenkan ni nyina na bedi dadama watwa eyopo ede yato ha enti u Facebook comment mane emra dom 106.3 ukwa hu ye live bonse studio ha anwumre he blinke rough bonse aha ye fepa na bedi de na kasa yesa mane trinity ede nani ba be kyerem obi ahu na bodwe so kyen osama ena owo ha ye ntwa ye ho kakra bi mra fe ye ba ubenya kwanya na wabam na so de wadwenkyere aka ye mon komodwumedi no She no
novella yena ye de twi novella bro adwene ntiase so ebra mo ema mo fe mu aba na mo hu se ne wiase esitie awo bebeka wa na fi wa wontu mem hwese ne awonu ba Alia ene ne nyanko brebo tanu etumi chinchi ma bia adwen a ema okoware pragia no obi anim se wondo no na afen so ye de asu beifo asu a wode wo ba be ma aye ne doba wose wono dia wo pene ema wonti hwe obi adom na afen de ba no na wodo eye by force wodo eye nshana ende na Kavach eye sinibia efa wodo eni sunsun wiase ho Manjulika eye baba we bia na wone ne dofo paridi ehihye ho na fofie anto ata ena baba we free mu na ena manu sunti ofie wufo mbaye se wo beku etia oba bia wo ye na adwen se wo beti na nemu ewo Rajbi abrabom na Rajbi yuso na akwati ahwe paridi dom yo ya wo mo hihye aware na edie na Manjulika ebeye na paridi so betina ho ama oba beifuei oba wo adamo ni honhom aba woni ne dofo intemu ana eho na amega ene amega hia hu amega hoho ene na Kavach wonia wa hwe bia wa ya wo yie we ya foforo kwa Adom TV ede ba 22nd January ya 7:30 p.m. sharp Adom TV ya wazoye Kuchirang Mintale wana de mimblo Kuchirang fodo bebodom nyenye dedo Ebusiafo na isuwari ebet na ho ama days ahwemofra no na so na moma ye ejuma na radarani no ni suban no so wo besisana aha ena afei so Vicky no sisana wasisa na se wo de fofo ebet na ye kwaye ene na ewie ye ni asem no Kuchirang eba na wie ye 21st January ya 7:30 p.m. sharp ewo Adom TV so and na wo ma mentally wo twa konwa na twenye na ampaye ebeye den ebeja Kuchirang mentally wa na de mimblo Kuchirang fodo ebebodom na nye dedo Adom TV ya wazoye Channel when I but your friend 3 times daily. Follow no IG, Facebook, Snapchat, friend Twitter. Friend said ya ufa moja drono. One in the chat, I don't ask unnecessary questions. Really? My own yes, my own nika, check a random. And let her feel important to show back one and it and in the concert, winning guitar, I want a concert. Make up the point, you get too much. Mommy, you're between her. Maminya between her. O feel like I say want to make a maminya between her. Maminya between her. Hey, I don't want to I don't want to change. I don't want loyalty. Maminya between her. I don't want to see her. Girls to pen one. They are review one you know. Open the I know the I know about you. It's a few weeks. Mama line I set your mouth. Shawty never feel your mouth. It's a trick. Girl never fall your mouth. Girl never fall your mouth. Girls to pen one. Yeah, we be one in you. Open the I know the I know about you. Mommy, you're between her. Mommy, you're between her. Who feel the girl and I say, want to drink her? Mommy, you're between her. Mommy, you're between her. Me, I want them with doctor. Nam one ho. Nam one yang kwala aduane o. Sese nam ni. Nam one yang kwala aduane. Mebu akọ ayi supermarket so kwa o so to nam one wo se be kwa akọ ya bro. Mo Ghana fo na mu hu nam one. Ko me me say this also the akọ kamu no. And I'm one wow. I Adom 106.3 FM. Fear higher the na Hassan ni nyina ya bra boss de be betimi akyekye ni anwene ni ye na edem fa so ebeba ye nyina ebema ye nkwatenten sanse se wo asondwe a yare kra no intimi ntina wo mu adwendwen beto so yare rough of na ma community no kra kofam wutimi yare obi nam na ka ebo ne so aben ho wo kwatena trotro ma
minim nipa dodo a wasa experience obi wo ha won hyeda nya ne hwe na ne buafu na ne kra buafu no de nam enya poverty nko a obetimi ne obi akohia restaurant oti ha bo so obefa kwan bi so ano no ade kitikiti bi na ne buafu sansa ode abufo no firi mpam no de ba pressure wo fie sa pressure wo fie a wona ma obuafu obi ye wade unima gro di bio eti ye kan ware mu asem se ya na wama wani aba ho pa na ye ka bibi we kire ha sa o mefa ne sa wusua adwuma ana ko school untumi ware so betimi aware enti se nipa ne ye ready na obema wonne no wo ho oh mame de keka koyi de yabo adwaman ya che me enso nyame ani mame nkoye ho ade o se twen na me nwie adwuma me sua adwuma nwie ni nyina na ya na ye korogyen ebi azapa we say akakra no apon ne hunya de obeware no onya ne level bi o onya ne level your level edi sua adwuma enti oba obeka chiro say bra atwe ya emma power but my power say emma say what shall I say they are omo ware na ya man ni ji say emma no yeah because bema oba bema ka chiro say me ware ana jaye juma eto ho kakra ma ho break na me ware so pena eni ja o de be respond no enya eni jeke to na ka chiro say me den kam pese me pon me ho nti u de twen kakra obo ado modwo mo ye nware ye me nwanwa because ebi mo ware a omoti aware na say a omusu adwuma obi kra ti aware a say na say oye student and so oko school wa ware obi wa kra be man ebi wa otumi ka say me hwese ne awoti na me ware once na me de wa ko school oh yes obi so obetu kwan but just again nenye mansa yes me ware once na so wanyem ga na onko baby aya na enu nye easy enye easy enu nye easy oni ndi oye odi beba watena se because wa ware we come on untumi nkan trend say to say na mo ware ye no Obeko just like that. Ya aware no nti na ye friend no aware no. Ne kwan wa. Ne nsem no ye ntwitwa so ntentem ti se ne ade me anam se me ne wo ho he bra me mpa obi ukọ. Ebi okwa won kan no ane so frɛ wa onfa. Opa na distance abem. Opa na wa block because na distance abem. Ya wa phone. Opa obe block no. But the moment aware ni bebem no. Bibi fufuro nti oba ana bema osua adwuma oko school obeka say China mi school ebi de ye journey but 80% yaza yeah na say 80% yaza no but risky say usua adwuma no obo trailer na wanware wa afi be wie kire no wa basa wa adwuma wantimi ansua so obo enka ne papa mu dia wo hu say school na nka oba wo kwa hweso na ko school wi ene entwempana say esempna esompra twe na so aware sanya na ye ka no empra twe de obetimi afri mu anytime ba aware ne de lifetime something odo hu akwa akohyem whether adi so wo ana adwamanbo ene ti me no kra adwamanbo no kra ba ha o ka wa homeboy ya edete What's me prapra ho na ya o fa ne sa wa ha enti no enka oba de uye adwuma kakra wa wie wadwuma wa start adwuma ana usua adwuma wa wie onso wa start wa adwuma unye sika because ahokire wo ho sabre no kra utimi take decision because uko school ana say uye we ya that time e bi kra na emboa na nipa na ebu on nti na wo kra na wo prince so say on ware o na say no so asisie wo tirim emwali nti na wo wago ho no yes enti manipa no wo ye be ma na say wo pese wo bua obi a manipa ni nwie ni school onye charity o da bi enti aware ni nti na oboa wo no nti so hu say onya na de be wona ni a eno nti nipa be cut them young yes eno so nti na nipa bebre ware na o me break aware no because ye mfa ne ye mebi
yenjina ne me bi so say because of sad day we me ya ma se mesinti no so worry me wahu wan kasa hu say baby a me kwe ho na me pe whether me ye kan say owuo mo enkwa mo me pe no sa accident kra nya me pengu na be pa na ba ko na ya twa kra na me pe no wahu ba say bi a me hwe obi wo ha onu akasa mu school kra onko obi da be ma na bi a wako school kra ne level no endu oba no no wakohwe oba na oba na Dubai University no wawie mo be bon komo sen wo fi wahu oba na dwuma bi oka ebia ye kan say Legon oka Legon hall asem ni ade afi na so oka kiosk ne container and you know me da se ho ye bebe no so 0302216561 0302216561 0302216562 0302216562 and 0268499347 0268499347 ubetimi aba ahoma no so na ma menhwe o messages kakra wo de aba na yemfa ebi emfa mu kwasi abaka o say ogba France mamu a dey na de ne be pie na no obisa when a friendship with benefits anasa ye konesen na wo hu style de be ma ho anasa ba bi ono obeko enti wo de esida nana ya osei tutu oso wo chia ema ho fefo ya madam a eche blinks no de akoma krase atoto ano o say you are looking stunning this evening no size on the do de ba ya no so gbaka o say keep on mun koso na mun chire emabunu no sade enum 8 pm why oda ya say yeso yeda wase pa obi nchira kwada nyame Charles Kojo very much santi so I man sechiwa ho te say me ho ye papa me gina me na so nana ya o say too or say I love this program pa keep loving it mami ye bo asiedu on na ye regular host no na wotie na echi kakra on de wo ha ka wasra mampafin krasi o ye nhwa homa no so na ye ne afrefo no emonkomo kakra. Hello, good evening. Good evening ohima mpacho udini baby afrefi mpacho dada ticho ni asamankase yo dada ene na nne de da pono so ayedi hu nkomonyi ofa de ka ho yo medase mami fa akwenye ina me ma wa fisiapa na me ma fe pa nkometu ye nyina ene da ma fre o program yeso te ma wa fisiapa oni abidwafo no that's we call wasam no so mo se breben na oni obi twempna obi bisanis obi ware me ana se on ware me wo hwe na ono ni kankan ya na metie story na on se jamambo adoso nyina se Christopher on so mo ti aso demo ana onene twempna on kan hwe nkyere no and so no afa the Christian sister Christian mother brother ana omonam enu ya kan sister Mary ne bra Isaac o sister Mary dia ne sister Mary ene kan say Joseph Joseph ne Mary na omoye de nkofu ya apassion na Joseph ko ka say we dey say nu gwa say we dey menfa ba na efi nyame no me come asem so a I said day one, many panity as yes, me waro. Na yen steady yo. Maybe to me need the encourage cabin, and I will be expanding will be home. But a man abano, or say, some shattered. It is a mission shattered dear, now so shattered dear, number spons out there. And what's a mekoboka egu, now jam. Aha, never said you know, or say. Media sunta aha o se media sunta hom ba bibia mefabia o se me yusu anya sa na se okuja me wo kwan mu ko ni obi o ye na se teacher ni o se omi na ye teacher na me djuma pa bia megaya mo me da se o se ani ono so betwi on frama fofra ba me mo adwumu akwa ba e ba ye mo nkomoso nia mbacho good evening udini baby afrefi acho me dina na ma me kasa free ko fordia yo nana mo anon kwai so program no so a good educating more but so no be say now on country also be ware o
now so good to now I said this to say girlfriend man I think it's wrong because on my we need that will be a say or be worry now so still open for me duties as a girlfriend and as a fiancé man I think the guy in from so be because one can't tell me for be worry me da se pa no wadwenkyere no se obi nka se opewo ana obeware wa ntimi fa ware nkotata no. Hello, good evening. Good evening. Bacha leke afona ma pe wani ase ahwe wo o de kuma no ba pe a obehu ni ase wati mate me pe wani ase pa na ya mi shira mo ni aduma papa de mo je yo evo mami ye bo a ba bia o tena si bia no me chia no oh Joso mi chia ma no Holland barista o tie o papa Mr. Patrick Sasu afi West Cargo me chia o eye mi siri enne baba wa no mo transfer studio no omu ka se na tram kuma so papa chese uhwe wari anipa wo wari mu no na media ka bebre no efa no mi di be ma sofu binum o se obi tra wari mu o titi bibi ha no o nya fi tra mu sa ye nya mi ka bo mu no ye titi na ni pesa ni hwe ni ba ma mi akua program ana sister bi frɛ o si o wari ni kunu since on wari ni papa no ba dem bia on ni be da no it's of funny too sabi o funny too ama o ka hu sem o ko ka ma sofu fi nyafi anti say sabi o oni pa no fa no so wo wari so for ba no ba bia na kupon bo no mpe na se ni tu na obefa na obeka say because of wari no nyame ne ka bo mu ni sa wari wo ye tra ho anya wo na ma me ne be wo na mu ka bibi say obi be ma wari o ka say me wari u dabe be ma bia no kupon ba no obeka say wo mi no be da keka mi wari be ma bia wo boss me wari so ibi enti mi wari wo anti sadi na mu ka say Peter say obe wari ni de be ma bia no obeka say o ma di say mi wari eno de mi kwa mi hu na mi spewa mi su me ka ko okra what are pa. Hello, good evening. Oh, good evening. Me de kwabna men sami free friend. You kwabna fa de ka ho e. Me pa cho we de bona me bo ma ba so say ma me o me enya good substitute for your monkomo program no. Na endo wa pa for nso a no me discussion nso o ma dwene mu da ho pa yi a ma me sama program na ye ni ka pa. And then I can say, our lemon sending in fact, doors are serious. And then manner balance in the way almost yes, you will my person. And so no more on the end, careful, also. What's one of my friends with me, bomb market? Yeah, that's it, Pastor Wafraboya Basso. For so. All money radio Akosrena make out Aquaformuna make out 0302 216 561 and now 0302 216 562. Hello, good evening. Hello, evening, madam. Pacho haya adom fa ode ebeka ho enne so de eda ho nie. Me pacho me femi o se nkasa fri Madina. Me da se ya. Madam wo se ndem bai wana aba no sebi o twen honhom no mu ni bi. So the mekano baby o be kopen dem be kwa kopen o be dada no so be ware so be hwehwe be ma na chi ya hwehwe be ma na suban e de nyoma no o nya sa time no enye sa de no be ma na ne be dawie ansa no hu so why mistake sometimes kwa nyi sen bem ma be ma na tumi bu no na o be ka se enko ya abortion ba no e ka so nya abortion ne pe e no identity mu aba ti de meka che menwanu ba ne se eyo munya abotre e wa wo se aware ne kwan wa na aware so service be ti se ma aduan o de unsa kotu ma se odi ntumi njai aware ne kwan wa ti de meka che menwanu no se omo enhwe omo ye no mo hwe mo abrabo so ye be ma bi bo mo akwan mu a omo asese be ma no hu se be ma ne ye obi a be ware na eyiyi ana so se obi a ye ware na enyi ye so ba wa kwan ma na afuti ana one ne koda na one ne koye di aware fo ye ide me so be kire madwen fa mo me da se pa wo de wo kan na oni obema na hia first time odu kompem na modu ba bia mu sani firi no
na but it is over me na be ma ne kon hu ntini asori ama ne moma so ntini say tie nie na we abaka say o be say oh no o ma wa nu sikra no waka say a oba ware na de ni sane no wi a obi say na say ya mo komo yes one among for shebo National Theatre yes we nkrofo ade ache won pam no obi de ache de pono kra ache good answer without question sa be ya baba trima ya order so ho na benya o yes obabi no ni kuno kunya ntokwa enna obema ne se oja oba no sanse waka che nse wajimi na asem no moye de bia bekwa kwa bi i maame na so ade na kasa che okra se ade achi opake ne ne mako oba no dware she panty fufu bo breze fufu boso pada no ko be ma ne da hwa no omuni de sa akoto ade no so o se jimi for ben no o se me oh so wadia to me so wajimi o na fada na straight away wajimi o se jimi for ben no o se me hwe ade we kan wa hwe wadia tum Pati ti ya mo komo ya be ma yemuso anu no eti mame fanfiri mame danso aho awo danso a na ni tie mu no hintu enuanom ma ne enuanom mema ye wo relationship mu fo woni a free ye ebi ekansem se relationship no uhia obema no na se wano keke na odi bisa no mpo no eno nko ade ne wonhu no kore no da oto wano de wani ye real relationship me ne obi namoa ya hweye ban yenye yo ahweye se na ye ne se me de me ye Kristo ni nti bibia mo no yafa empaibo endikan and apart from that no so no men ka se nipa no wedi misika ana medi ni sika ana se menena nanti ache enti na kwan bia so no e wo se o ware me e wo se wo ma wani da ho e wo se wo hu se aware ne kwan wa enti no hunu baby ana papa bi ka say o ye investigation no national security and I say yes I was so to me bis like ubetimi kra fa kire bisa nipa no ni su ene ne ban obi wo ho a yampa obetimi asay obi a kire wo eso no onte sa but say obi wo ho a ade ba ko nipa obi e ka sa pa obi e ka na esa won so no utwi break kakra na won so ya wa own assessment na wo hwe se na particular person na me komu me bi se obi a na se a this particular person ma obi a so ma wo de yon so ye oba mu angel nti wo de yon so yes wo hu enti na no sa no hu a na won so no wa da wo ho so wo hu wo fa wa dwene ni wa kome na anya den enkodi kan konko share relationship mu ese wo ma wani eda ho special tactician yes wo kone boko obi wo ho abema mfre no enso no beto credit afrefre ne sa bema bi credit mi ka se o mini credit nti na me fro na oba send credit ama bema no wo hu o send credit kra ama bema na obefre ne ba akope yin mema bi wo nso a o sheda flash so wan fa ne ntama na che se wo hu ne me score it's not just so ba no hu ya pe se wo frɛ no ebi wa ofrɛ ya obe nante a obe du phone open na akate no so frɛ ba so frɛ no it's there be a one out there wo ya call no relationship is hand to hand if genuinely unim say onibi be waje atum say owo subampa ebi asika na eni ni botom ti wo boa no a different eno no kra na mboa no last day ni e ka wa ha say mboa no ye wo basic mboa aye de boa bema nyankopon bo bema so no ye etire ewe oba be ye etire enti se bema oni sika denti no oni sika bi onye adwuma enti wo beto obo ahwe se okay wa ye adwuma bema bi wo ho ye kwadwefo
ono pese ono da na wo da bia no ye den utwa ho ba ena ma bebre nso enko relationship mu a like mun ware ya unya nkrofo chewade wo yo ba unya obi nkrofo chewade enti se wo boy na obi chewo we na ade ko obi chewo a unya koware ne pe ade che na esizi enti se be ma no nso yo obi onya adwuma how are you going to survive esa wo bra no kro nim nyame abetwempra medase enti mama ye ni enna ho mema ye nka se ye nyi one ye na fofo na ye den ware ye busu afford the pressure to ye so enti no chinchin a e wo se ye ware be me ya wo kono ana oba na wo akọware no wo hu se oba yi onye papa ne bufu onim kasa onim aduane ye onim bibia ye enso se ma bọ no ho ka enti chinchin relationship bi mu ekoso won kran titru nkran produe mu a asa ye force well obi kwa I would answer man in can be many by maintenance and I do one to be what yeah ko ya foot de my nuanom man memoir or relationship say yo dear meka che me nuanom ne say ye ko relationship mo ye ma ye ni na ho me teacher bi na ka kire me say se wo kwa onai ba akusim na no ama ba akonsu si akire de esi akire na no ye shock absorber enti se won ware we de ma na ba akon esi akire na dachi bi anhwe ye na obu kwase a anka wa ma wa moda manko psychiatry no madrangu enti ye ma ye ni nso na ho na ye ko relationship mu nso so a eya ye nso ye ka ho bi si ye de no kwaredie ekomu a ebeko yie si ye ni no kora nso so a ebia make a wood two time obema no oni binti wahu be wa hye da bu nani agusu na sadachi wonya bia wa kai ono so a kire wo obi kura timi kokwaji free be me bo no de abere no so obema na wogema no dachi bo nya ba bi sia na relationship say we oba say we bema say ukọ na o partner no wankasa odi wani ehun say bra ya na sister ompeme menka se o ya mana yi ompel odo ho no efia kumem enti se ompewa dane o hu bibia o pese o dane ompewo enti mema ye mfoso ye hu anase mema ye mfa ye hu nhye bibia yenya mfaso papa bia mfimu anase aware ni nti a o se o ya mana ye no en succeed enti na obre na okọ ama oba no ana obre na okọ ama be ma no eden na obe achieve enti se ukọ relationship mu na nipa no hu se nipa we mene no enye yi ana se me mpe no ana ono mpe me a shaso because won so de wo baby obi kura ti baby asese ohun wa na obo ne nsa no se ya enso na oti baby bre oti baby mia wo ho asanke be yeye enya wo dia medase mene menuaba abena nchiwa Vera ena fe danso a ena hia na anwumre ye di nkomo de ya bobi mema fa bi minim so wo fa bi obi a chafa wom sansa etoda bi a ya na odo timi sisi aso odo timi freni na ma ye ni egu ye ni egu ni ma bi so ntimi nim so be fa bi Stephen Anan was a good topic pa wo pe o hwe ye e wo Italy Amos Kevin wait e wo de no wa ha Ankara Augustine e wo ha also Bismarck Frank Achiaji Sharif Nana ya o say to James Owusu Gladys Nkrumah Mike Bawa Mafo Abdullahi Wahab munyina wode no wa ha enti so uko Facebook a uko live streaming na se e wadom 106.3 FM a ubenya na wakenkan na so di bi abo wontema no ye de aseda emma me producer Mami Esinya Meche Thompson ya ene waje mi akokọ abasa wambo ansa na ye be sa so na shine Kobe Aqua Abo Life ono so ewo hanom ya wogina achie ya otinchim efidie no fruma ema yen san so na de ode ye ko Facebook ema unya ye hweye nana bedide ichimye ne de rough ono ene gina achie ema ye de dwumadi bre mami ebo asie du mami gold ogina homme a omrei wabra wogina homme kakra enti obeba ababeka wo ho memidin
ene ohima sachiwa ahwenepa akrofi medo awasesa wo kan ho efiri no nwotwempa mu babesi sabre yekọ nanso yenya wejanka yebesen ye hia bio nyame nka ye nyina ye ho bye bye